on ɓaden toɗo hande jalonke ko sosoɓe manikaɓe parce que ko woloɓe soso kakka ɓerne maɗum woloɓe maninka marɓe jammoje ko tawtete ka soso wano silla maɗum jammoje tawtete ka maninka wano silla wano camara ainsi de suite ala ton ala leñoɗintengol jalonke ala base parce que ala haala jalonke feere ko soso e maninka ɓe wolta ɓe introɓe ɗo hande jalonke ɓen noon ko iwdi sori colonial on kono andi programme maɓɓe colonisegol Fouta Djallon ha hino jokki jonno ɓe naati ka dernier phase fi natugol Fouta ɓe intotoɓe ɗo hande Jalonke ɓen ko iwdi armée colonial on armée colonial on ko farana joɗuno Sékou Touré ko farana wonno capital makko ngal kañumte Sankaran ɗon ko ɗon armée colonial ngal joɗuno andi farana ko Sankaran inneteno law kono andi Sankaran o ɓaydi ko inde Sankara ɓe andi ko inde pullo ɓe itti inde nden kono ko ɗon armée colonial natuɗo e timbo on folugol Fouta Djallon ko ɗon o iwri hari ko Sankaran kañumte farana ɗum e sigiri armée colonial on jooɗi ko joɗiɗi kono ko Sankaran ɓe yuri ɓe naati timbo par ce que ko Sankaran farana ɓurno ɓartade timbo hari on tumasi Conakry armée ala ton parce que Conakry hari mara valeur hari commerce on ko Sierra Leone rewrete yaare ko ɗum hari ko anglais ɓe farano hettude Fouta Djallon wattida e Sierra Leone joni noon français ɓen ardi e o soso vrai soso on ko ɓe woloɓe kakkaɓe woni vrai soso on ka haala soso wolte ka Conakry hande ko façon kakkaɓe jiiɓodirɗo e haala baaga haala naalugo haala en fait no wawa sa en ɗiɗo olofu e nder Sénégal koko intoto soso e nder Conakry fof no mari iwdi mum ko sina baaga wo ko naalu sina naalu wo ko bigi foore sina bigi foore ko balanto ainsi de suite ko ton ko ari fotti et puis hari ɗuuɗaka sa hari Conakry ɗuuɗa population Conakry ɗuuɗa few ko ari fotti ton vrai soso on tigi tigi ko ɓe woloɓe o kakkaɓe ɓen noon ko ɓen joɗino farana ɗo ko iwdi sori colonial on ko ɓe wonno haɓude ka keerol avec Fouta Djallon avec Sierra Leone jiiɓita ko ɓe waɗi ha accuɗe waɗgol commerce on ton par ce que hari ɓe atakay convoi ji ɗin ha wattuɗen waɗgol commerce avec Conakry avec français ɓen kono français ɓen hettiri Fouta Djallon donc ɓe mo ɓe aɗa hande Djallonke ko sosoɓe e maninkaɓe par ce que ko woloɓe soso kakka ɓerne maɗum woloɓe maninka fen ɗo ni ɓe nadde sukaɓe maɓɓe ɓen finon ɓe dagidira sukaɓe maɓɓe nder Fouta ɓe ɓe heɓɓito inde goo andi o debbi ɓe ni Mande Diallo ɓe tawi no waɗaki après ɓe ni Yalonke ɓe tawi noon kadi waɗaki joni wo ko Jalonke mais Jalonke ko har feere pural ko har feere men kadi fami ko enen fulɓe ɓen woni Jalonke no de la même manière sayni Wasolonke ko fulɓe Wasolon ɓen jeeyi nden har feere normalement de la même manière que Fouta Djallon a tawa Seydiyanke Seriyanke Dembeleyanke ainsi de suite fami ko har feere pural Jalonke ko holɓe Fouta Djallon joni ɓayde ɓe falan envahisude ɓe falan installade nder Fouta ɓe ɓe dagina hoore maɓɓe ko ɗum ɓe heɓɓiti o affaire ngol Djallon soso ɓe to indi Mande Diallo maninkaɓe ina Mande Diallo ɓe ɓe sosoɓe ɓe ina Djallon soso alors jala Djallon soso soso mara battane nder Fouta Djallon ko fenade leƴƴi iwdi Fouta Djallon ɗin soso ala nder ton leƴƴi iwdi Fouta Djallon ɗin ko baaga naalu landuma temene kifi ko ɓen woni iwdi Fouta Djallon ɓen noon ko ɓe iwano Fouta Djallon hari kamɓe fulɓe ɓen ko leñol gotol hari ɓe suutaki har ɓe heɓali haalaji feere fami donc en doit dénoncer ɗum ko fikku dagingol hoore maɓɓe e envahissugol Fouta ɓe woni nde har feere Jalonke ina inde leñol ko firi ko hoɗuɓe nokkugo e ko ɓenta ɗo Jalonkeɓe ko empire du Mali yani déjà ɗen empire du Mali ko fenade par ce que kamɓe tigi officiellement ɓe ni andaka honto capital ngal wonno Berɗe yitaka Battane yitaka capital yitaka capital yitaka Battane Palais yitaka hay fus ala preuve ko nokkel ɗiɗi fayda e bindanɗe kiɗɗe ka inde Mali winda ɗum na Mali winda ko Mali royaume de Mali mais royaume de Mali ko telle Guinée Bissau wonno kanko Moussa on ko leader jo kiɗɗo mais o jeyda hande o jeyda jango kanko Soundiata Keita inde Soundiata Keita hay nokku ka windi duuɓi 300 ɓawo ɗo ala inde Soundiata Keita
ko kamɓe yahata ɓe noon wonno ka windino mari jata e deftere arabujo ɗum noon kadi bizarrement hina hay defte maɓɓe ko defte arabuɓe wo kamɓe ɓe heɓino royaume empire kono ɓe hay fus ɓe windali fus ɓe mara ɗerol tata iwdi on empire manden ala kono ɓe yahay defte ko iranien jo winduno par ce que ko ton ɓe iwri ko ton ɓe iwri ko ɗum minni ko iwruɓe e tellen iran to ça c'est caucase ko ton ɓe iwri ɓenna on no winduno e deftere makko windi mari jata wo mari jata ɗo wo ko Soundiata Keita et pourtant hina ɗum firi kono ko nokkuɗum gotum e deftere neɗɗo goto koko ɓe wor warantoɗo ɓe no Soundiata Keita fof ko nokku gotum e deftere goto woni ka windi mari jata o mari jata ɗo ɓe nano ko Soundiata Keita wala fimo et pourtant mari jata fira ɗum on faami donc ko ɓenta ɗo nder Fouta Djallon har wodi e puuli jalonkeɓe iwruɓe empire manden ari en sali Fouta ɗum ko fenande déjà empire manden existali mais déjà ala battane leñol intengol jalonke feere nder Fouta Djallon ko puuliɓe ɓen wonnoɓe Fouta Djallon ɓen ko ɓe jamma ko ɓen nden inde ko fi ɓen wooli ko en fait na sayni fulɓe wasolon jalonke hoɗnoɓe Fouta Djallon mais ko homɓe wonnoɓe hoɗɓe Fouta Djallon ko puuliɓe puuliɓen noon ɗum kadi hina ko fulɓe ko ɓe innira puuli ko fulɓe luttuɓe ɓen inni ɓe puuli par ce que no ɓe wurirno noon har no wayli seeɗa pulako maɓɓe ngu no wayli par ce que fiyon ɓe inni ɗon woɓe arno har pete ɗen ko kecce ça veut dire que ɓe ɓooyi e nder Fouta Djallon tellement que ɓe suutike quoi none maɓɓe waylike moƴƴi ko ɗum waɗi fulɓe luttuɓe ɓen inni ɓe ko puuli ça veut dire que pulako maɓɓe ngu ɓuytike quoi e nder ɓen noon har no woodi woɗeɓe e nder ɓen noon har no woodi woɗeɓe no woodi ɓawluɓe no woodi dariɓe no woodi fanduɓe no woodi façon ji ɗin fof yette baaɓe wono kolitel ngela en koye ɓen jeyano yette baaɓe et puis har ko julɓe ko wontun islam maɓɓe on no ɓe rewrayno noon e ɓe fulɓe yawnoɓe hendiɓe o affaire islam façon keso telle masina ɗo e morde commerce on har no serti seeɗa ko ɗum ɓe haaɓi piiri ɓe piiri ɓe ƴettunoɓe façon islam o ɓe hendino télé masina o ɓayti ɓen ɓe fooli ɓe waɗi ko inte révolution Fouta révolution de l'état théocratique mais hari état har déjà no ɗon ko état on waɗi révolution ina fiɗema ko création 1725 ina état du Fouta Djallon créé ko révolution waɗi hari état no ɗon déjà on état ɗon ɗon ko ɗon kolittel ngela en tigi wonno on état e kolittel ngela ko état o iwi o yahi o haɓoyi ha Mauritanie to par ce que armée makko on fof ko Fouta Djallon yiwri voilà ko ɗum fanno précisude c'est à dire que ɓe ton surtout ɓe soi-disant représente ɓe nde wola piiji poseɓe question ɓe addani on preuve ko honɗum woni battane ko prouvi que leñol jananol intengol jalonke wonno e nder Fouta ngol haɓama honnon leñol jananol tawite haɓama lamɓe haɓaɓen fof ko yimɓe puuli addane men lamɗo goto tata hina yimɓe puuli ko penale ko ɓe envahisseur ɓe woni fefindade ɗum ɓe famin kinno harfeje ɗiɗi wolɗe fi jama goto puuli ɓe ɓenteɓe puuli fulɓe ɓe inni ɓe puuli ɓe to inni ɓe jalunke yani hulɓe Fouta Djallon ɓe faala sendidirde ɗon ɓe faami kinno ko leƴƴi ɗiɗi ko fenade koko inte soso ko telle 1780 ari nder Guinée ɓe ardi ka dande maayo faami ka dande maayo ɓe ardi ɓe naati ko ɓen noon wolta ha vrai soso nen o kakkaɓe ko ɗum woni vrai soso nen tigui koko inte ɗo soso Conakry ɗum ko haala créole ko Sékou Touré impose ka haala e nder Conakry sina ɗum ko Baga wonno Conakry Baga noon kamɓe fulɓe ɓen jeydi à la base